baru banget dapat paket dari Banjarmasin dari Bang Razma. Bikin paket Bang Razma from Banjarmasin Kalimantan. Terima kasih. Kalimantan Sulawesi sih Banjarmasin? Ah? Kalimantan ya? Iya. Jadi dapat dari Banjarmasin Kalimantan nih dari Bang Razma. Yuk kita buka yuk. Oh, ini snack asal Banjarmasin ya? Oh, wow. Bener amplang. Pastikan oleh-olehmu tuh dapat amplang. Nih Bang. Terus ini amplang rumput laut. Terus amplang kuku macan. Oh, they were you from Sam? Terus amplang kepiting. Oh. Ini amplang rumput laut lagi. Emang Banjarmasin kan ada amplangnya ya? amplang. Ini buat ngedeinnya mana kak kali biar di Enggak, ntar kakak sendiri aja. Ini amplang bunting, nah? Bunting. Terus dapat apa nih? Abon kepiting dari Bonting. Ya ampun Bang, kok. Abon kepiting. Terus satu lagi. Wow. Snack kepiting, jagonya olahan kepiting. Wow, Dewa Yukrabas. Snack deh. Oke. Tuh, makasih ya Bang Razma ya. Oleh-olehnya nanti kita cobain bareng-bareng sama keluarga ya. Makasih Bang Razma, semoga rezekinya makin banyak ya Bang ya. amin. Jauh-jauh dari Banjarmasin ngirimin ke Depok cuy. Makasih Bang Thank you Razma. very much. It's very nice meeting you, and we look forward keeping in contact with you. Ya, dadah Bang Dadah. Razma. Makasih ya. Terima kasih. Halo, good morning, selamat pagi Abang None. Sekarang Poika ada di stasiun Pasar Senen, mau ke Jogja. Sekarang waktu menunjukkan pukul jam berapa ya? Jam 5.25. Di sini ada Nyi Fatimah, ada Iin, ada Mang Dadang, ada Linus, ada Jen, ada Mbak Dwi, ada nenek tuh lagi jongkok, Nek. Kita lagi mau masuk tapi nunggu sepi dulu. Kita mau masuk tapi nunggu sepi dulu. So, ikutin terus perjalanan Poika, oke? Lagi dandan oh ya, ada Tante Dwi lagi WA ya, dandan terus mantap cuy. Apa aja di sana balik lagi nenek. Halo. Siapa itu? Nah, jadi ceritanya kita ini naik kereta bisnis cuy. Kereta bisnis Fajar Utama Yogyakarta nama keretanya. Jadi kita nggak pakai eksekutif, pakai yang bisnis baik, yang bisnis juga lumayan. Tempat duduknya nggak terlalu keras, empuk. Jadi lanjut nanti kalau kita udah nyampe Yogyakarta ya Bang ya.
Hey, tada. Ya, Bang Linus atau Bang Sabeni, dia mau menjelaskan tentang sedikit kereta api. Yeah, first of all, this is a very long train. I haven't even seen to the start to the end because it was so dark when we went on the train, so I don't know how long, but I think it's very long. And we are inside B3, which is a business class. And business class in Indonesia means that you have like a love seat. Here we have a love seat without anything separating the two loved ones. No handles in between. So this is very good seat, I think. The only bad thing is that you cannot fold it downwards, so you have to sit upright all the time. And actually these train rides are long, so we are sitting here like 8 hours. And we have air conditioning, so it's substantially comfortable here inside. Outside it's very hot. Here it's very comfortable. And they sell food. We have bought some foods, chicken, tempeh, egg with rice, drinks, etc. There are plenty of things they are offering on board. We don't have to walk anywhere. We just sit down. They come here and they sell it on wagons. Like in flygplatsen? Like in the airport? No, in the airplane. In the airplane. Yeah, airplane. Ketemu lagi sama Po Ika, Cangcing. Sekarang kita lagi ada di mana? Borobudur. Ada emak ikut, ada tante, ada Iin, ada nenek zaman now, ada Pajar, ada Bang Sabeni. Sekarang kita lagi di Borobudur cuy. Yuk ikutin terus yuk perjalanan Po Ika sama Bang Sabeni dan keluarga di Borobudur. Uhuy. Hey! Now we are at the extraordinary Borobudur, which is a UNESCO World Heritage Center, and it's considered a temple for Buddhists. Ya, setelah melalui rintangan
kita nyampe juga di atas. Ya nggak bang? Tawan kali. Hey. Hei. Loh, katanya Pupi mau naik lagi. Nyampe di atas. Pupi. Kita tunggu nenek dulu cuy. Skling, Har. Mau foto dia kan? Oh. Kita tunggu nenek ke atas dulu. Itu dia. Candinya. Linus, hey, Komodo, Yuk, ayo. Komodo. Ja, men bra. Yeah. It's interesting to see this ancient construction. And as a serious researcher, I have had an interesting day evaluating all the messages hidden within the stone. Oke. Tuh, ada terapi ikan. Wah, hati-hati ini. Wow, beneran deh. Punya ini kok. Taruh ikan yang ada smackdownnya, Pak. Lina sama Pajar tuh, Bang. Yeah. Pajar banyak banget tuh. Du får bättre bild. Oh, persis. Baik, Dit. Ini naikin nih, kalau ke situ semua. Makin banyak tuh, makin banyak tuh. Bang. Makin banyak tuh. Ini alla på mig. Gitu ya. Sekarang semuanya ke saya katanya. Tickling a lot, but it's good for my foot. I hope. But these are smaller than the last time when we will did this type of therapy or whatever we should call it. But they have more aggressive type of appearance and like teeth. They are really biting. It feels like, even though I'm not sure if they are biting. It feels like that. Ini kolam renangnya. Ada Pajar. Ada Linus.